Okuligerera abatuura na munonga b'omugombora nka Lyantonde ruro na nakinuuka bingi batwire omu kutonzya barikugira ngu abebembeze mahanda y'oku bwakajebwa ngu bono bahikayo omu bwire bw'akaruuro. Emyaka esatu ekkubo liri bwe liti abantu abe batereka eryato tukimanye nti yagula amaato ge gayita mu kkubo. Kyokka sooka otunulire n'oyambala olugoye yenna n'ovaayo ng'olinga embizi tugende mwana gwenzere ekkubo lyeno lyankeetakeeta. Abantu eri balima mu malungu balima kasooli ttaani zivayo mpitirivu naye ebintu bisiranira eyo. Enguuto ekubanza ekabanza yarara kimwe ati kakomu kafunda abantu batamani misiri hanyuma emisiri hanyuma ebitakuri. Enguuto ezirikuba munonga harimu orwa meramera kinuuka ky'empiira na nakachebe b'okuhika kashagama konka abebembezi obwe barikushagikwa Uganda Road Fund okurabira muri Central Government babaraganiise obutatiina. Oruguuto rwa kinuuka rwa meramera kanchebe bendu ingana kilomitazi 10 n'ekicweka kandi rwakumaraho miliyoni 35 ntuza kurushara turutereze. We thank the government of Uganda, of course, thank NIM for this much support. Of course, we had challenges because of the rains. Abantu bagira ngu miliyoni 35 nezo kubanza kukora hari kilomita 10 n'ekicweka mu sabiti 3 nangwa na contract zatandikireho. Enguuto zirikukorwa district ya Lyantonde zitari zegombora ni kilomita 345 aha sente miliyoni 291. Abatuura nibagira ngu tibiine mashanyarazi kandi ngo abebembezi babona bakimanya. Eno kakyembadde nsaba yo musajja yagala kugoba ku ky'amasanyalaze ekyamwami eno kakyabadde agamba mbadde nkisaba MP mutugattira amasanyalaze okuva ekaliro okutuuka ekisaluwo ffe kayunga bali kujja kufuna amasanyalaze nga wantu teganda bana kujja. Amakuru agagasha kwa Sandeke William.